Lakhipuronline na puthokchaba November ki tang ahum sagol sen numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada marui pao. Bangladesh te leiriba Pogos School gi journal da hizam irabot ki wari happy na bahai jakre. Lambi ki khudong thiba thodok amada Model High School Singirbon gi class 10 da tamliba mahiroi Muhammad Faisal laikidre. Swasthya Mission 4 gi review cum orientation workshop da Yumnam Binitana Kasar jila gi oina best performer gi mana phangkre. Tongan ba demand kaya tauraduna Society for Meiteis Chamber of Commerce Assamna memorandum ama Kasar gi DC da pisinkre. Saknai raba seisakpa Yumnam Surena laikitabada Amik Thobal Center na awapa phongdokre amasung Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda ahanba Winter Mela Kam Expo hogdokre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Bangladesh ki Dhaka da leiba Pogo School hariba Lamyan ba hizam irabot na larik tamlamba school gi authority ga unaduna hizam irabot ki punsi wari phongba ga loinana school asida tamlamba ariba mahiroi singi list phongbada Lamyan ba hizam irabot ki mingsu yahonbiyo haina Patriotic Writers Forum Manipur na hijakre Ningol Chakobuga mari leinana Bangladesh ki khongchata forum asigi thomi singna hizam irabot na 1913 dagi 1914 phawba class 7 phawba larik tamlamba Dhaka gi hariba Pogo School aduda chatuna Assistant Headmaster Muhammad Shariful Alamga hakthengna unaduna wari watai su sanakhi Bangladesh ki saknairaba aiba Santosh Khuman na iba Itihas ki suklaba kachinda Bhanubil hariba puari gi larik amasu khudol tamlamkhi School ki Assistant Headmaster na School ki Centenary General da Lamyan ba irabot ki ming amasung punsiwari soidanamaki habnanaba honagani haibagi thajaba piraki haina Patriotic Writers Forum gi paujel da panle hairiba Patriotic Thomi Singalunana LWM Dhaka gi manager Chandrajit Singh amasung Bangladesh Manipuri Sahitya Sangsad Bamsas ki Assistant General Secretary KH Somarendra su sarugyakhe Pagi Johnson Higher Secondary School lagi pagi class 5 tamaga 6 haiba tare masi tamgi Dhaka da laik tamgi na haiba koina record thina jaba dumba school ladigi mamang get adu makadine koi namjari se na 1848 ta linkhatpa dumba school se da mahana yana na class 6 ta join to dire se 18 June 1913 da join to bani class 6 ta aduga mahana school se leirami base 1914 haiba di class 7 bhawba mahak tamami habigi record se koina haiba lagi singa se koi phangjare hijam irabot সিং ওনার জীবন বৃত্তান্ত আমরা তুলে ধরার জন্য ছবি সহ তুলে ধরার জন্য আমরা চেষ্টা করি Thank you, sir. Kami pada Shariful Islam na haidi basi apana sinari ba nari kasigi matung inna matne school sigi matungi chaponda soi da mama ki japai gi ramdam ba jam kirabot ki kunsi wari ina sumana school se tamambagi aju kunsi wari se so da kong namagi hona jage aba ahi asina pada photo ki rakri oda Shariful ko Ngarang Jumsakation numit November gi tang ani gi ayuki pung manga makhai taba matamda thokiba lambi gi kudong tiba thodok amada Muhammad Faisal apokpa Hafizuddin apokpi Salma Begum Lakhipur subdivision ni manung chanbata leiba dolugram da leikhidre panbayai Muhammad Faisal Model High School Singirbon gi class 10 na tamliba mahiroini bahangna leikhidabada school asigi headmaster Muhibur Rahman gi lamjing makhada awaba phongdokre awaba phongdokpagi mifamda school gi oja sing committee ki member sing Kabi Abdul Hamid amadi Bhairoi Singh sarujaki leikhidabagi thawaina mapugi khuyada ingna chikna leirunaba minute ani tumina leptuna thawni jaki amaromda Muhammad Faisal Bhairoi asina leikhidabada Union High School dolugram nasu school asigi headmaster Janab Rahim Uddin na lamjingduna awaba phongdokre Kangan Jabama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakanglaba chahi amagi diploma chahi ani gi advanced diploma aduga chahi ahum gi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore course sing asida ming chanbagi aroiba numit November gi tang 12 ni
हेल्थ केयर की फील्ड स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबा सिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदों चाबा लौबियो अकुपा मरोल की दमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिंबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाव फाउनबियो सिंगिरबोन हाई स्कूल की सानाबुंगदा चथरिबा कासार जोन की ओइबा मरीसुबा बोदोसा कप नेशनल लेवल इनवाइटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi sagol senumita लैंड्रोल एफसी लखीपुर अमदी संधानी एफसी करीमगंज सानगनी बनबजाई ngasi की मैच असी ग्रुप चैंपियन की ओइबा डिसाइडिंग मैच ओइगनी ngasi की चैंपियन ओइबा टीम गा मिजोरम गा लाकलिबा नवंबर की तांग मंगादा रामकृष्ण नगर गा सानगनी नेशनल हेल्थ मिशन सिंधुना गुवाहाटी दा अक्टोबर की तांग 19 निनी चुपना पांगथोकिबा स्वास्थ्य मंथन 4 की रिव्यू कम ओरिएंटेशन वर्कशॉप ता युमनाम बिनीताबो कासार जिला की बेस्ट परफॉर्मर ओइना खनख्रे हक्सेल मंत्री केसब महंता सरुक याखिबा थौरमदा बिनीतादा सर्टिफिकेट अमदी मनामथुम पिदुना इकाइखुमनखि हरिनगर ब्लॉक पीएचसी दा आशा सुपरवाइजर ओइरिबी युमनाम बिनीता कासार कमरंगा की आसाम पुलिस की एसआई ओइरंबा लेखिद्रबा युमनाम बसना अमदी युमनाम ओंबी नीलबती की मचानुपीनी महाकना महाकी लोइनबा आशा 13 गा चाबगान सिंगदा मिशन उत्तरन माइपांगना चथखिबा अमदी ममा ओइबिसिंगी हक्सेलगा मरि लेनबसिंगदा मथौ निंथिना पांगथोखिबगिदमक मना असि पिखिबनी युमनाम बिनीतागी माइपाकपा सिदा मरि लेनबा मियोइसिंग महाकी मरि मता अमदी मरुमपांग सिंगना हराव नुंगाइबा फोंदोरकले सोसाइटी फॉर मेटेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स असमना मेमोरेंडम अमा कासार की डीसी द पिसिनख्रे मेमोरेंडम पिसिनखिबा मतमदा सोसाइटी फॉर मेटेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स असम की प्रेसिडेंट केट्रिमे उमानंदा वर्किंग प्रेसिडेंट विश्वजीत शर्मा अमसुंग जनरल सेक्रेटरी ओक्रम लखीकांत सरुक याखि मेमोरेंडम असिदा थांगतखिबा डिमांड सिंगी मनुंदा हौजिक ओरिबा सिलचर की ट्रैफिक जाम असि येंगलगा सिलचर रेलवे स्टेशन की ममांग तरापुरदा अमदी कैपिटल ट्रेवल ममांग दसु फ्लाईओवर ब्रिज थंबिउ हाइखि नोंग खजिक्तंग ताबदा इसिंग थुंबगी फिबम असिदा सिलचर मनुंगदा लेरिबा ड्रेन सिंग मपुंग फाना सेमजिनबिनबा तक्सिनखि मिते यावना कासारदा लेरिबा येलो फुरुप खुदिंगमकी स्पेशल स्टेटस पिबिनबा अमदी पुआरिगा मरि लेनबा सिंग ngak senbinaba हाइजखि शहीद वीर टिकेंद्रजीत की मिंगदा चिल्ड्रेन पार्क अमा थंबिनबा अमसुंग वीर टिकेंद्रजीत की फुल साइज स्टैचू अमा सिलचर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ममांगदा थंबिनबसु मेमोरेंडम अदुदा पनखि हाइना लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी ओक्रम लकीकांतना फोंदोखि and the indigenous communities Meiteis, Kasaris, Bengalis, Assamese, Kasari Muslims, tribes, Vishnupiyas of the Kasar district should be given special status under the Assam government. We have demanded all this to the Deputy Commissioner and we hope that Deputy Commissioner will forward to the Chief Minister of Assam. नोंथांग लेमा बोंतरापुना सिलांगदुना नोंथांग लेमा 5A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट YFC तोलनकुन अमदी SFA सिंगिरबोन फाइनल सानख्रे मैच अदुदा YFC तोलनकुना SFA सिंगिरबोनबो पंजल अनि अमदा माइथियनखि मनामथुम यंथोकपगी थौरमदा MDC की मेंबर कुलमोन सिंह अमदी नोंथांग लेमा की प्रेसिडेंट H बिमोल सिंह सरुयाखि थौरमदा मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल असमना स्पोर्ट्स की पोलम सिंह नोंथांग लेमा की थवुबा सिंगी मफमदा MDC की मेंबर कुलमोनना खुसिनरमखि सकनाइरबा सैसकपा सुरेन युमनामना मनुंग मतम चादना लेखिदबदा अपुनबा मणिपुर मतम इसे कांगलुप अमिक थौबाल सेंटरना मिफम अमा पांगथोक्तुना अवाबा फंगदोकपगी थौरम अमा पांगथोक्रे सेंटर असिगी वाइस प्रेसिडेंट बिसो चनम्बमगी वांगजिंग लमदिंगदा लेबा युमदा पांगथोकिबा अवाबा फंगदोकपगी थौरम अदुदा लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी नाक्ता इंगना चिकना लेरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेपतुना इकाई खुमनजबा उठखि
loinana lehoriba imung manungi awabadasu saruk yari haina Amik Thobal Center ki secretary Singam Sailes Singna thadorokpa cherol amada hairi Jiribamda ahanba oina Yaol Gym Committee Champanagar na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda ahanba Winter Mela Kam Expo ngarang numidang wairam BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar Singh na Chief Guest oina saruk yaduna mela hodokre mela asida punna stall marfurom hangli mela asi numidang pung 5 dagi numidang pung 8 phawba pangthokani mela asida makal mathel gi potlam sing leiteng sing amadi isei nongmaina chingmasu pangthokani masida miyamna mapung phan biu amadi mela asida lakpiu haina Yaol Gym Committee Jiribam ki President Anil na appeal tawrakli mela hodokpagi thoramda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar Singh Yaol Club Champanagar ki President Nongthombam Manikumar amadi ADC Jiribam James Hang Singh MCS na Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yaki mela asi November ki tang kun phawba pangthokani haina Jiri News Network tagi phangba pawa sina hairi legai na thungdangna miya nangala ko mutamda aigi chali ke tu budina hadna kan to ko thak sum to birano maram de kari na madu aigi chadu manga de ko mama ni ba te chadu manga ni lambi ru sakani lawo tin haina min ko laba faga jidi da koina Winter Mela Kam Expo haina min ko laba chapana Yaol Gym Committee na chi jo langda duna achi November ki tang ani hariba numdang pung tay achidagi auraga numit kun chupna Winter Mela Kam Expo pangthak charagani pagok charagani lona mela sida makhal mathel gi kaya phajaraba leiteng oraba aduguma makhal makha kaya gi sita sunatana angang sina makhal kya sanaba yaraba aduguma makhal mathel kaya sita sunatana isei nongmai umena chingba kaya su jiribamda amphok to gidraba asigumba jiribam prajagi kogi to udiba sumbo unabe khudong chaba ihungnabe khudong chaba do aikona india gi thongda anana aroibada maroiba paw amukhanna Bangladesh te leiriba Pogos School gi journal da hizam irabot ki wari hapina ba haijakre lambi ki khudong thiba thodok amada model high school singirbon gi class 10 da tamliba mahiroi Muhammad Faisal laikidre Swasthya Mission 4 gi review cum orientation workshop da Yumnam Binitana Kasar jila gi oina best performer gi mana phangkre tongan ba demand kaya tawraduna Society for Metis Chamber of Commerce Assam na memorandum ama Kasar gi DC da pisinkre saknai raba saisakpa Yumnam Surena laikidabada Amik Thobal Center na awapa phongdokre amasung Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda ahanba Winter Mela Kam Expo hogdokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare